Karbi Anglong manja long ke cheng si dhubakor kapang cheng. Korahem pu ben bang thong ke bang phia phan boring over site kipi. ESDC pen Karbi Anglong Thermos Council Chokomara to phan online pen dor mahak kipi che kradun seta online asai council pen si klem nangji. Manja Sports Association per Patirpi Bonzi second edition Manja Club League Men's Football Tournament kapathu ke cheng. Karbi Pranta ma open nili berta thanbang sami Monica Milikpi nombirtang tonpen arjuitha. Manja Serakani along Yellow Grass Enterprise pen kibi dhupakor mate Karbi Anglong Thermos Council ACM tulam ronghang ari deng pen wosik hiniarni ingpi pontanglo kor mate industry kibiji ani kahang loket hebang phubang phia phan dihin kerak piji pu alang lilam the chacha Karbi Anglong mate difurong supia long ke do loket hek boring kawianim supi sakuria phia phika dundesi Yellow Grass Enterprise amen pen Manja Serakani along penanganan ingkan pen chega sopen dhupakor ka selang pangchengpon Manja rong berong thak mate Karbi Anglong long ki humrui a check pen dhubakanar mate dhubasu ka selamakor aphokimo ki bi pangchengpon lo laso kor pen ke chenghut ke dhubakanar selamsi Assam pen chenglong Bihar Kolkata highway adim ke jor pangchenglo sor loja kong kapachar jangjia phanpura dhubakor along bang thongke bang phia phan wareng ang hoi kepegalam korahem phupen pachini. Initially to thank you everyone in press for coming to this event. My industry started in 2016 where and after a lot of research I got into this bamboo incense stick making industry, knowing that the bamboo in Karbi Anglong is the best in India. And after doing the production, I got the quality check done by ITC, and ITC being the best brand in India. So after that, my quality has matched up to the products that come from China and other Southeast Asian countries. So that pushed me further to do better. And initially I was doing only raw incense sticks, which I was sending it to Calcutta and Bihar. So now after that I ventured into this new product, which is my incense stick, completely manufactured at Manja in this factory. From scratch it's been done here. Everything is organic here. There's no chemical used in the whole product. And my whole motive in setting up an industry here, after my studies in Bangalore, I came back here and I started off with this thing, thinking of giving more employment opportunities to more people out here, knowing about the unemployment problem. So that is how I got into it, and now I'm successfully employing almost around 30 women, local women out here, and few men also. So mainly this is an industry wherein we need more of women to be working, so that Korahem pu ben kachisi kachedang pajutsi meraki aduk ke jor ke pangcheng je phan wosik hiniarni Karbi Anglong Thermos Council ACM tulam ronghang la so kor ingpu pc ahem pu phan kurwang thu pajer dhupkang pu amailong em prodip rongpi em munggo sing timu em umor sing tiso deputy chairman Rite Singh hi MLA Barim Vidya Singh Ingleng secretary Sim Taro korsai kamsai photum chetongdun আৰু এই কাৰ্বি আংলঙৰ এটা প্ৰথম আগৰবাতি যিটো আজি ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি পোনপ্ৰথম কাৰ্বি আংলং তেওঁৱে এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ সৈতে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ব্যক্তিগত যিটো সংস্থাপন, চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কয়, তেওঁ যিজনে চলি যিটো নিজে তেখেত যিটো নিজে ওলাই আহিছে আনএমপ্লয় ইউথ এডুকেটেড, তেওঁ বেংগলোৰৰ পৰা পাছ কৰি আহি সেই প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিটো খুলিছে, তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে তাৰ লগত কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ নিবনুৱা, এই নিবনুৱাবিলাকে সংস্থাপন পাব আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বহুতো মানুহে ইয়াত নিযুক্তি পাব। তাৰ কাৰণে তেওঁ অকল নিজৰ নহয়, নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা নহয়,
কিছুমান আনএমপ্লয়েড স্বাৰ্থও পূৰণ কৰিব তাৰ লগত আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলং ইণ্ডাষ্ট্ৰী যিটো বহাইছে অকল নিৰি ৰংগীতি নহয় যে বেলেগ বেলেগৰ আনএমপ্লয় ইউৰ এডুকেটেডবিলাক তেওঁলোকৰ যিটো চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ বহুত উন্নতি হ'ব কাৰ্বি আংলং কাৰণ কাৰ্বি আংলঙৰ বহুতো ৰ' মেটেৰিয়েল আছে ইয়াৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল বহুত আছে আৰু ইয়াত সেইবিলাক আজি এইটো বাঁহ বেম্বুৰ পৰা টুকুৰা বেম্বু কৰি এতিয়া যিটো আগৰবাতি যিটো ষ্টিক তেওঁ বনাইছে আজি অফিচিয়েল লঞ্চ আছে এদিন কাৰ্বি আংলঙত বহুত নাম হ'ব আৰু সেইটো কোনেও কৰা নাই তেওঁ কৰিছে প্ৰথম তাৰ কাৰণে মই বহুত আজি আনন্দ পাইছোঁ আৰু আজি দেখিছোঁ যে ইয়াত আহি গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা কাৰ্বি আংলং ধূপকাঠি যে এনেকৈ বনাব পাৰে যে মানুহে কষ্ট কৰিলে বনাব পাৰে বা চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট যে যদি মানুহে চিন্তা কৰে যাতে কাম কৰিলে যাতে ফল পাব এদিন ফল পাব বুলি মই ভাবিছোঁ Karbi Anglong Autonomous Council a choko marathon phan chiklo janwanga nongnam online pen ki piche kroidun seta council pen si salam nangji pusi ASDC pen lamthe chok dak pen pachini Karbi Anglong Autonomous Council a choko marathon online pen chiklo nongnam mate dormaha ki pije phan asam sarkar pen hason mung deng pon tanglo ASDC pen ta online pen council a choko marathon chiklo jonbang nongnam ki pialong chetondun sita council pen si nongnam phan claim nangji pusi pacheta ka lolong songkong chunbang pacheta ka lopen katnu saphan pachini Parokre sir kebra pho pen parokre sir kebra trok aningkan MOU a teng council aphan aja kong PC arahi pathe thulo MOU ka che toga teng sai kamalong sai phua ke thenang toinang ji pulam chak chipi soroilo principal secretary reading chiklo anong nam tangka kipi ke direct funding kalilo lage council aphan karkan lo puta ASDC a songja pacheta ka lolong paklang Article 275 la pen Assam Sarkar pen Council of Han Tangka PC Council pen online anong na pinangji puta SDC pen Chuningri Ponthu Bogojan Higher Secondary School a Hemalong wo signify hinierni arni tili hinia pormolong pen Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Parisat Karbi Anglong District Committee atum chapati pi pen pining surini akrisir ke paningkan HSLC la pen HSSLC satlang ki undura korte injira tumpan karjo amai kapadopon pirta pherangke anante rang pen birtang pali Mailong JYCP ke DCMI pujitu phukon pen chaphan phupona mailong alhui sarpo aman pen Bogojan Magistrate Bemtha Ahunban Sharma ACS Chetongdun Anparta Karbila Meramai Abidisar Barimingti Atul Bura Gohai Noren Hazarika Dulat Datta Lapen Penang Ketigiding Atum Chetongdun Mailong Chetongdun Alhia Tumpen Non Hejong Satang Kyundun Abang Hubang Pia Tumapan Kachoro Lapen Aprang An Sose Kachari Dun Pameji Apan Ahirjume Pajirdun Bogojan Rong Supi ang Kangar Lopen First Division along Distinction Kyuna Tumapan Certificate Pakpa Kulam Gamusa Lapen Ador Kidor Kitab Chetongdun Alhia Tumpen Pajir Ponsi Mai Mechanic Samjin pen kapachun panong birta drip dun long normalom sopor pan birta mo inton panik sinang Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield. Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina Mopi Putot Birta along Monthuiglo. West Karbi District, number 6 Bitung Ring Thama constituency are Luka Selam Pontang, Kachelenga Tower, Pangteng Prang, PWD Pen, Sansu Kachelenga Tower, Contractor Pen, Keklem Kedama Saik or Hectic Hajok, Ninkani si Plain Plea Copen, Kirutang Birta, Wosik, Nipai Hinier Ni Peranke, Kelvin Terang Pen, Katnusa Hemalong, Birtang Pali. Birta Kiribdun Long Ateng Kelabang Suka Chelenga Tower, Kaselang Ponjia Panpura PNRD Ben Kedam Tang Surini Rakrener Kevaninkan Aruni Paikrep Hor Nisi Man Kedo Karbiang Thomas Council CM Tiluram Rong Hang Pensi Long Sompon Lo Karbiang Thomas Council CM Pen Radake Sungchini Dam Sika Chelenga Tower Jasemet Pen Kesokione Lochardio Somaratum Kedam Kewang Lapen Jojor Chelangatum Sungsedet Nang Jipo Ajok Sai Kiklem Ponpa Mejia Pan Contractor Apan Hodailo Bon Sitami Ninkan Po Kepleng Nang Jiadim Ninkan is Siata Pleng Plea Copen Ruthang Lapen Kachen Klam Jike Akida Lamlo Teplong Osong Kangtu Lapen Kaharnu Jongsi Contractor Pen Lapusona Psycho Hectic Si Keple Pon Pulote Rota Parban Tower Kasalam Piponge Alikabe Hectic Lopusi Chirok Tokarat Numpen Ninje Tower Kasalam Contractor Pen Radatum Aning Insamjin Pen Pacheleng Lunang Pumatharam de Detluma Mainte Minale Panchot a contractor ma Puto Ongdung Harap Pen Karchu Kadu Manja Sports Association hin pe patir piponsi Manja Home Guard Training Center Pathua Klamalo Surini Rakrisir Kebaninka na Baha Second Edition Manja Club League Men's Football Tournament Kapathu Kapang Chengpon Birda Nilitum Karni Sapherangke Ben Birdang Pali Second Edition Manja Club League Men's Football Tournament Manja Home Guard Training Center Pathua Klamalong Wosik ni Phai Hinier ni Arni Tili Priya Por Ben Kapathu Pang Chengpon Labang sa Kapathu along Sirwu Mo Terang Pen Sai Hamate Rang atum ang bong si Pathupon lo Kapathu along Aluhia Man Pen Lumajong VDC Chairman Lawrence Ronghang Tansili VDC Chairman Dilip Singh Bey SGB Singnap Terang Manja Sports Association Founder Robin Hasnu Pen Chenglok Penangan ke Tigiding atum dun si RDP dun Kapathu kelang Chari dun atum lake Mid Referee Bijoy Ronghang Fourth Official Arvind Keeling Second Assistant Referee Padmin Singson Lapen First Assistant Referee Gosam Simte atum pen si Insam Jin Pen Kapathu Ponjia Phan Lang Chari dun lo Kapathu ke Cheng Pen Nat Terang ta Kapathu Kachiting Group Lapen Kapathu ke Thexer Sarajok Penangana Por ke Bolipum Nat ta Chipi Thekwang Vedet lo Apithu Sirwo Mo Terang atum aphan Bolpum Plian Sai Hamaterang atum pen Thaplo Lapen Sirwo Mo Terang atum pen Bolpum Nian si Kachitun Chorajok Sai Hamaterang atum si Kapathu Chepahai Ponlo Aso Club League Long Kado Gawe Nang Cherap Nang Chitu Dun Pen Nilitum Pini Cheng Pon Long Lo Ningarong
parpik lo lasi non ke bang gelang stame kado ka beta nang cerap dun thupo busi nilita ning thelo apen itum nelitum along non mat club bang ke club sir kep am sido laso club tuning bang ke nelitum along club nar kep pening bang club sir kep club bang nang kam chit lo lasi lason pakam pon an se pakam pon thui phan nelitum ma hin menta bor ipon bom lo lasi tuning nilita non nikan hini ansi president arputa pinidun long todang asi pininga bange bhaigo kemi kado gawe cerap chito pe nilitum aklap tin masta me jersey ta pipon long lo asi lason dak thak anso se manja kado gawe nang cerap dun thui aphan si nili sport association ahin pen chuning rig lo nilitum phan nonomat ke ine ke aningkan bang ason asas asap sap nang kerap do kedo wifi stami nilitum pining thang kerap talong lelang nonomat ke mi thang chepatir pipon si jersey puno ejat puno stami nilitum ron pon lo asi cm sar alangli mi thang chuning stami asap sup nang kerap dun do kedo stami apor pen si alang cerap dun dun asi apor nang le chotlang non ke lasi nilitum ang la so prang si kai ke da nilitum pupelo club tin stami association tin stami laso club league bang ke laso achi close si kado beta cheng pon bom kasi nilitum da body khirsan pen cheng pon long chit lo Karbi Prangtam Bangela Ponsing Tomponiglo, Domethak me, Kurwang 2.